aware dodo enya bone oko Quran chapter 4 surah an-nisa ma surah no no Quran chapter 4 verse 3 woni nyina wo mahihia quotations no asama Quran be kan no na Bible di ho adanse di adanse ama me mfa Quran nkyere Islam me program Islam in the Bible oko Quran chapter 87 verse 18 and 19 Nyankopon ka kire komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa som no de ma no no de ma di kanfo no Abraham ni Moses mu nyina ti Muhammad hu sa de nkramofo ya no Jufo ne Kristofo ni nya bi enti na wonte ase enti na Quran chapter 10 verse 94 ene Nyankopon ka kire no se ni tiribo na se wadi sam na de ma no a onko ha Bible mu enti mi sa won ya won hene won nkramosuma Bible na ekuta won na na me di titima so hu me de Quran na kan ba ka se eno de ye buku a mo wo de Quran na kire ba ka se eno de onimu so unti me platform kura ya ready me platform isu fa oh se Quran kura pe odu ya kira sia betwi ano de anya din so ati se be ya isu beti de wo kana se unimu hane ha ana mpesa wo ye Quran sa oji Bible di kura obaje Quran e di ntemi fi se Bible na share Quran honkom so hu wo ko Galatians 4:25 wo se apoma to su mienu ni filisi na apopa e wa Arabia wo ko Psalm 119 Arabic alphabet I can say the choro Quran ni nyina wa Bible mu na wo Matthew chapter 23 verse 13 no asafo na tunu o mo tu puru num enti na mema asafo a chiro wa ma agia yenko question no so aware dodo enya bone nyina de bia ba wo Genesis chapter 16 verse 1 ya na Sarah ana ka kira Abraham se Nyankopon asi na wo no kwan enti won kwa na funa nkyɛ bia obenya no homa emra Sarah susu ho kira Abraham no Abraham wantie Wotena asemfihia du ena Sarah di Hagar ma Abraham aware woduru Genesis chapter 16 verse 9 Nyankopon no soma abofo ma yebatu Ishmael di se eba wo no yebefra ni Ishmael aseni se Onyankopon watie asem wo nyina o Bible Genesis chapter 16 verse 9 to 10 kan ma me kan mai pese Bible ni ya no kan ni o mabam afi hu abofo no ka kire no say Sign call mammy no chain, na cobre who asema. That time there's any wish me levi. Ya wono. Ama ba ma di. When you say Enna Mami kan fitiase. Afi hu abofo no ka kire no say sign call mammy no chain, na cobre who asema no. Enna ye hu abofo no ka kire no say mema wasefo adoso pa na obiara wintumi nkan wo. Kai ko ye hu abofo no to aso say Say when you sing, now obewo babarima, na tunidin Ishmael. If he say, Amani huna or be femono, Yehua ate. Obano bayas a sarisu a frum, now belcon etia ubiara, no biara belcon etiano, baby or betanano, on any nianum nina bedi in shenim. And no boy Yehua are on eno casa and udim friend or kind say, we on yanko poa who are deampa. No, I say, a dinner na yape. Baby a woka akoni nyina no Psalm 180 verse 22 be ya no enti din no open ti gina ho a wo se wanyinsa wo ba wo ba yebeto ne di Ishmael asente Nyankopon watie wa mani hunu ananya sa na wokan e ho no ope ananya ho na ope mo ko second Samuel chapter 12 verse 7 second Samuel ye pe awale dodo ho mfa so sa It's my quotation, be a quotation. No, do Abama, what mammy, no contact on my home for crossing Bama. I didn't hear. Some my name, you know, Muna, but I couldn't show Munaba budget. Wow, Tosso, I never told you, I mean, young, you do, I'm a worry. And now I want that for me and some macho. So, no fear me, you know, call me and say, Betcho. Was the guy so much after 12 or 7? Say, and I Nathan catcher David say, O no, Baramano, near Yehua, Israel Yanko Ponakini, Mena Mesra, would you see Israel so henny? Na Mena Meji will fee so and sem. Mediura, female, na Mediura, you're no Munsugu, cuckoo. I see, oh, man, a year back, and also, oh, man, a year no. David in a man, a year back. Said you all coming here back on a man, to us. Can you, mother? Mediura female, na Mediura, you're no Munsugu, cuckoo, na Medi Israel, ni you da female. And no dan chenya, na me pese me near my brebre, be brain so mau. I didn't know we be who are semenim tia, I and any suboni. What the sick kind ekum hits ni ria, na what fan a year our reno. You know,
Oh, say, Uncle Ponso, a man a year on them. And obi dear they do console the Okofa. Yeah, Papa. Bible, baby, and why I try to say more ni miro bikun. And more ni miro be here and our Bible. Obi here the own team Kofano. If it's a bad money, I should shout. More anti bad money, I should shout. I am your home Ramano. Go Deuteronomy 21:15. Yakopon power, I am your not so and shawmara. Anafamba. And he called Deuteronomy 21:15. Then I may shower them, you know, Rama Bema, no see and find day. Sir, Obery may be what you know, Ben, not or Doba, consent Baco. Now, sir, or name me a Ben, Nini now, Merima. None near honor no casino ba ni opinion. And that are or betcha ni Japadia man and man, or ring to me in sign near honor no casino ba or your opinion. Oh, say, now go upon as a shamra. That may be out how I didn't hear an arm panel, a man baby lady to Mudanawari. Obu ho whom I could obey your mamma to say, she and why on the saw the box song. Obu so whom I make no bonny bay, and to yet I about dot the odd or ye or doll mamma and send the orte to mamma. And she said, so the orte to mamma or send a banner a penny. And fuck it to one back and did the honor on the banning. I put on 1 year by ya de mre na ye dwumo e den faso e na aware dodo e ma ye benya na se na mebusa ba ye kotu aye kotu ni so ye shida e mesi asem no so aware dodo me fa so na ye dwuma no eti yudi na me fa wo tuwe wo aba ma wa nya be 30 years no akọware oba na oba na nya problem bi wona wodi bia na oba bi mu a so oba ba ko be ma ba ko na nya me bom a adam wa momma nokore enso ko ba bi mu se kira bofra kwan a won fa so na onyina a won firi so anka se kira mofra kwan enso ene se anka wo ma 5 oba pam 4 na aka 1 na wo kira no kwan ana e ho nso me ma me be yi anu ama me ena wo se oba no ya ka se oba beja ni ma me ni naja ho no de no ho abekọ fam ni kuru na o ma ya ho namba ako enso oba no okunu ti ho ya mfra mo aware ya fra mo awarefo efi se ba ho namba ma emienu wa emienu ti mfra ma aware emienu bia se so oba ni ku mo wo se ba ako no ya ba na oba no okunu ti ho ya mfra mo aware ya fra mo awarefo nyankopon pe aware emienu a wo Genesis chapter 3 verse 16 emra oba no dada ba ma no ma no kodi duaba no nyame ka se wani bagina wukunu no ya ka kira che se mra oyonko ba afa wukunu afiri wonchen ya ka sa mekora wonu ha so oba kora na ma oba ma okotia begum oba so wo twan so wona mubu be se asuse jama na papa nware bebira ba su bebire enduane ya de kora ma na do so se na ma bode nyina so mo ye ma omo na ewo ebura oya be ma odua kora duaba nya se e ma so ya abrofu kwa cha na omo de abre ye ukwa Matthew chapter 10 verse 5 yesu asuafo na omo ye dumienu bible si ye nyi bi mfirim ye mfa bi nka ho yesu suani a oka sa aware ye mienu nya bone ye fa ni Bartholomew book na o hwehwa na bible ma wunya ukwa Genesis chapter 28 verse 8 Isaac ni Ishmael bakora omuma ware abusunya ware Isaac ko ware Ishmael ba ebe ma na ba ama no de ne kan na yero no mo ho ko Genesis chapter 28 verse 8 kenkan Esau be hu say ne papa Isaac enyi Canaan formia enti Esau ko Abraham ba Ishmael nchen kware ne babia Mahalat kan yere no mo na o Nebuat na je Isaac bakora anware baako so Oko Genesis chapter 29 verse 1 to 30. Yana na Jacob ware ma ba ko 9. Ana odo wo Israel musuaku du mienu nyina. Enso ye nti ba bia se ya twere se Jacob ware ma 9 no. Ne ba ni bi ye mpanama. Enso na yera otoso mienu no. Se ono na ne ba no ya de. Ono na be hwa mpanimfo no a oye Joseph. Ono na nhira no kora ya de. E ba no so. Anta Jacob ware wo Nyankopɔ difo. O ware ba ko no ya de no sa ware ba ko kan ho. Esa ware me fa nsa de o pa no we nya eno. And also 7 years. And to us 7 years near the back ya day. E can no so na me no na sa ware kan ho no so Genesis chapter 29 verse 1 to 30. Ube hu sa asem no ho. Isaiah 7:14. O Kristo ni bia no kan wa verse 1 to 13 ato ho no the 14 koma Yesu. Isaiah 7:14 enya Yesu ho nkom hye. E ya Isaiah yoro to su mienu na sa e wo sa akola Emmanuel. Nyankopon ne ye ho no. Okay, Isaiah chapter 1 verse 1 to Isaiah 7:14 from 1 to 14. Can you nsi? We are Isaiah chapter 8 verse 1 to 4. Enya Yesu ho nkom hye. Nyankopɔ di fo nyina obi enu ho ana ɔware yere baako. So mo
Abraham oware ma me yansa Kristo ni wu na omukọ asieye na se yekosie omo a yesi yemfa no nkoto Abraham kukum ye nyina edi adanse say Luke chapter 16 verse 19 Yesu na ma hu say Lazarus wu ye no okoda Abraham kukum kremoni pa Abraham kukum akoda Kristo ni pa Abraham kukum akoda nya Abraham ware me yansa na nyame ampene so ye da no owo heaven a ye de Lazarus ko twiri ni kukum eho no so ya no ma yi ano ade amaye eya abrofo na eda isa be ma ware ba konsu na omo hye se be ma ne be ma nya de enko ware ena ma bebre na kwampa bo se omo pekunu emema omo pe yere de se omo no so se ma abrofo ya muso omo be da ye nti ye nti omi school su ni ade omo de ba ye de no de mo pre so se ye mo nyanse fiti ase eni nyam shuro se wuhie meba wuhie se o ya asante wuti asante pa me ze nyina ya asante ye asante kasa wo kwa China omo nka abrofo omo kuro kasa ama mo de titi o ma na abrofo de bre nkenye na botere ukwa China for nsua English Germany for omu nsua English me to no mama mpaboa enye kasa no ho pese dia omo de bre di ko school wo ba wo pese wo ba ye doctor wo pese wo ba ye nurse wo pese wo ba ye engineer wo pese wo ba ye pilot no se nim dia no omo de bre na no de na ye bata wale dudu na omo ka se nya de no de ye ya ka se buroni a aburoni abrofo se omo na da se be ma ne be ma enko wale so do mango mo da ya da na nyankopɔ butu o man no so ente ya abrofo na da ya chide chiro sam na ka na ye ka so Bible be bia no nyankopɔn bo ayi Adam busa se me wani nyina obi a wone de me de we eye ntwato so na mo de to Adam so eni Bible mu be bia se Adam busa se me de we so ana osofu bi ka no wose nka man ye mienu a ka ba ko be ma na dwene se bia ba no manini so ye me nwanwa wo mo kakra ne se